Erade awoti ase ene anope ya da wase ene anope nso oba ede wasem eba mempa ebo se na mutumi no adom so ema asem yimra ahoden ne tumi na ahoden so ema okra wabre home ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo amen amen me da ade ase bebre me pasa me raise topic bi we raise topic bi na anuanum bam ansana menso matwaso because a certain things be koso our nipa titu aware fom na madadwene ho amen Bible says enke ebetimi a eni nipa nyina antena wo asodwem FM 89.5 aware ohoi yaware partnership na adia ba ko a master dia mahu and say aware partnership ana misano kura misano sa oba ko ware a ebo okra one na si nyina na tifi omo ba kwa afuo mabom ne kunu no ado afuo no atwa bia ma ne maame wote ase maame na yo no na ne kunu so na ne yere eyo omodie sa ba ma ne fo ba de fo a o ma bi kone maame wona bi nso aba kama omo bose omo no aduane bom afuo mo ho no mo nyina abedi sa omo kwa fo so ba na afuo ni nyini na oba ne kwafo na maame ne boode bia nyinyina otimi twa aswa edi befie bre maame na ton edi sikanugu na bosu obeba fie ho no na wo mo anu aduane na asew ba ne gina so ebi kura wowo ebi nso a ne babare ma no ewo anase fe ebi kura na ne mamare ma ne meyansa enso aware mo mo nso go fie hobi omo timisa busua oti ase otimene na se ne din komo otimene na se no edin komo wakana asemo a ehia na kire na se ase no nso teme boa no na se yeye pensi me pasa me busa se edi ade na asi enti asese oba bi aware a na se ya bayifo na se ba ya bayifo oba bi aware se ya uko prayer camps asia enu ko an yehu me pese me bisa se denti ana yeye penso de aso ni aso akoya kanfo sa 0.5 edi adintia mami ni kan musa what they say Joseph wa ada was Mr. Bobio ha ana sofo jini Mr. Adobani mami fam free Mr. Adobaso amen Mr. Adoba asema am say me raise by madwe ho na frifia na aba okay because what to ho and some of the ban me person me hu Mr. Adoba da be da se me tie etiefo so na ensam we na akwaso na die in fact they are kan me na misa ana me na me papa tra akura nti sa ensam we na kan ni na me hu ni nyina but as at now no se ye no ya wali ya wali sese no dia ekwaso sese no asif said ya enipa no ye ne yakofa saa no ma we no aba se ebi ya tete no se na beye na ade ya kan ya na na wo ho beye no wo baby good
be ye no won ba bi ba yes la na ye ne maame fo no papa fo no tena all right kunu nko a ana etena so on pa ba ma no hu nipa bia all those days kura no ye head dan na omusisie na ye fa good omusi efie de kakraka na abusuafo nipa nyina awom but now no so de wo new start ne dan na yesisie no a yesi dan kakra bi edan kakraka na bia na awom ba mienu miensa pere na awom asem wo kamihia anya de kito okay ma memra so for agenso the radio asinya mi show pa so no kwasem ni say papa eye no kwasem aye odo a ye de ware no ene odo a ye de kokko ware mfiti ase no nye ware wi a ma no to sa odo no nyina free abusuafo na fantisi eye no ho ade wo sere wo ye nyina ye to no nyina to twene sa o to twene. That is what I've seen. Se nipa sa Syria and see a gusu or sere or chia a yankuma phone in ya to sani a money in our touching. Ye booya dream say, ye say at the school, some the warrior. Yes, a man especially. Say, yamutie and amfuno and one call school. Ye tien and fufu and one word jumum, ye tien and fufu, and no more a shia or a kuakubi a joint a sing. Dia sema e di fa so se nkanyi nyina so ne emfa ware no nti nipa emfa saa hihye a ne da ho tete no a ye maame mo tenase a ne nka yaji nimbie ni nyansa efri ye maame no ne ye papa no ho ye kɔ ebi a me maame ho ne maame mi kun ye sei me papa ebi a me yiri ye sei ye to saa ne ma na to atwene ene ye di school sem ye de me right ene oba bia ware me right you say you make kwakwa ware catch me say oba ni fie ni ti say be ma ni fie ni ti say bible kan no so for mo na no de ono otututu baby ono no e catch me say oba na hwe fie nti e to sa nyame asa na maninti na ma ya maame no emfansa bari ma maame ya nyire no na mfo mo nya hwe Bacho me da sipi ana ye chia tiefo nyina nso za asem de asem kese pa na akofa ba suye papa said the wo kan me said na sofo adoba kan me nananom ne me ofa no me hu kakra me ma kwan ye come na ho wa kurase na me ofa omuye mienu me ma no mienu omu ne omu yire no nyina ne omu ma ene me nana ba me nana be ma de wo me no wu said ye wo kan ye kwa fom ba omu didi ye bibia chi se bibia omu kan bom ndiye of fasefo aye ko ye no na ye hu omu a na ye feel lava e wo omu ntem na ma ye nyina so ye kan bom ene ye ma me nua ma nyina ne nei unhu sa de ni bio so unhu no ene na mpese me hu se dentia na me de me tena ase hwe ane ma bidin no de enti amasa ne mani nyina ba de se enne ware oba de di kan pa na yenim se na nanom tu omfo ye maamenum tu omfo se oba akọware a ode ade ba fie na eka ba be ma ne dia endi se oba bia ye ba ware ne bia na ekwa de woni tim na agenetiko ne se ade ba bia na o se ode na unze nipa bia okopa bibia nso no try say obesisi peg so ho to say the striker say bobo a or the ball na kwa koshegu a o so ye de o ma peg say be defender ni twana on penalty and you say na eniyema bia wonim se e wo be ma no hu bia eye family ni ade bia na o so osisi peg wo ho ana dia ma ya rahosem kra ne say ya dwene mu ha wo fom ntino na asofo nso a ebegu system no mo nya papa no won so said be obenya sika di ntino o so create sa confusion to abusuan no mu yes no catch oba na say
obano o maame anase waseba ena eyew enti wo ba wo no yare na waseba eniema ekoso enko enyina na waseba ena yadwunu mu ahantinu yafa sa asofo na asem because ye nsua nyame asem na ye nanti nyame akwaso ye hwe de bible ka ena sa asofo ne nsem na di ya man mu tirimu dama ebi okra ne kunu no timi hu se asori ya me yiri ko eniema bi ekon okoka pe ene no cross and echo. I don't know these are problems we say nyina aba. I just sha or say ye be brain abada. It was say or bema warrior ni nua ntimi mane nchen. Or warrior ni nua aba eba ntimi mane nchen because ne ma ame asewu ntimi mane nchen. Ne papa ntimi mane nchen. Papa fo no kra de ya na ye kakra. Na ma ne de ebam say de na che say asem na esopa enti kakra Osafo, ubetimi di biaka ho. Wo de dem say notness no. Kabi mamintie. Amen. If say Oshe, the whole ayina is about humility and I say humbleness. Say every lady biana I was so submissive. For instance, hosi o say enye nyankopon kwan so de na enso obitimi wale e ma be 4 obitimi wale ma be 5 3 more than 1 but omu nyina betimi atena without problems omu nim nyankopon yeah north in America omu timi ware more than 1 but omu betimi atena without any problem but adia must dey hunu say in the olden days no ya na nyamisuro na ewo nipa mu despite say omu nim nyankopon but na ni husuro ewo mumu enti se nipa na ekwa wale a purpose a ye dey ware no okwa with the right vision and I say nisu adi hunu a eye purposely for marriage the enti a ye hu sa ne ma we say nipa ne bi kwa wale na problem say ba ni na say reason na ye dey wale no ya mix e na wa fa adwen foforo e dey atu ni trim e dey akwa wale enti automatically said na Mr. Bobie e kan no nipa no bota o de kwa wale ni na say o de ni o ma pa e ba fie but ade a enye e ba na o force say o si kwan say ade ne nka ho baby a o no enfiri honko and for that matter so who say nipa we ya o mi kunu hi obetimi aye kwansi dia ama me se be ya ade kro na me de kofie ne mintimi fa nkwa then ba hook or crook obesi de kwan eno na de problems ne ba no obefa kwan bia so say obe stop nipa no na akofa problem aba nti it's about nyamisro and humility any volunteer Mr. Suman where do you pasa munyina mukabi my analysis kakabi na me pick from media me but then the man be che oba no ne obeka no ho asema che bia be man be che oba no ne level no wo but oba no be che level a be man ni wuram awade na okwa no be man e bia be ka so be so ya de no ofie oya ne because awade me hu se so okwa busia ni makoy oba no ade oba no so mpani sa e ho no be che ye nko papara register ye be me patari si me pempa boasi nti odum se be man so no mu a ompesa na man be do ban na be kire level of ban be man e dey emfanti enne no abrabon ye bona di wiase ena oba bi so won ma hu se oba bi na mo so Dakar kesi ma na se bi a olive this life nti wo se that situation ni kunfa ni wuram nti eno so pushi be man no nti wo se be man so be se obi on ma be man na adwuma wo ye na level na entumi nu sa ye no onse me bawo me kire bibi se onse condition se sa ware adrum ne se ye maame no ma ewo yen ye papa no ma ewo yen titru ye mama ontimi ma ware no enso kane no na omon senom ana tunse didi edo no ansuo manase dware wo a maame na gi akwala no edware no ni mia no di kuto twetwe no ene ma na aba no omonye se de na weekend omonyi sa ahom bra so mo de be sa no ena me ka se omohwe ewiase ne bobra ohwe de wiase ne kona ono ma ne maame be ma ne maame ne ma me ha no e me hye no mfa se bi me ka se bia na be ma ne maame so kwa suru nyame a wo de nyame so na tete ne ba na wo di wura
awade no bi oba no emma kwan masa ne ma no mbem it wono hwe ase na de ye nti ana ma na distract aware no ma eturo bi kwa na otumi ko piece of bi tell nam say obi ka no na so fe na chi na adwe na afi ama oba na yi be ma ne maame to atwene eti ya na circumstance ene de wi ase ne si ko no ma no empe kristosumi yo mumfo mu wura kristosumi ya hwe wi ase na ebobra say de wi ase ko no ma no de mu awuram and get it to that level. Me da sipi na mamensa emisabiu o de sa point we no me bamu bi me misabiu me question to so mi no ne say ba ma ne oba ho na to akwala din ba ma na to akwala din ba ma na kire ni pakora ma de me bano be man na be kire nipa kora me pese me de me bano to no ato no say me maame say me wofa say masiba masiba me na oza me kire nipa kora me de akwala na to no if you say no kwase me wo mu say awurade asem efiso fo mo tie num no o se be man ni oba be man ni abusuanity if I'm the head of the house say me ni abusuanity bia ene me na wo se me kire se mabakan anase me ba wodi akire e be frɛ no anto anase be frɛ no nsia anase be frɛ no jamfi e bema na to akwala ya wo no edin medase mentiase de ntoma me busa no se e yam fa se metie ana Mr. Bobie eto ne badia se ye frɛ no afia ajewa me de nato ebi a me sister panini bi obawa na oba no so akoto din ni se ajewa no bi kromba koso oso ompene oba koso se ompene am yam fanto sister no obawa ebekọ na fe ko wi akire se ajewa no de awo ho be se wasesa no afra no velo the friend velo what you say why say your to abofra din na ye kofa din foforo at the time it means the ne kunu ne ya no ompe another person busa say is it right na anono so nyame edin ben wodim bisa baba da awo mi say edin tuo no say Yohani tama ye betu ni din akwaye say na papa ntime nkasa enti o ma ye say wo na ye fedi ni to san papa na so bi wisa enti no mu hu kwa amfa so ema ni din enti tama ye na ju say den tama ye hu say be me na to akola din say tama omo ya adwene se ye bre ne pen ne eyima no de atwere akora ne din na ne tie na okasa akora ne din di sei nti be ma na to ne ba wa wu ne din me fa se ye de akora to ye fa Akwasi Awuah edu mi bi na madam fu go fa se e din na o person de frɛ no na ya different fa se o person de efiada ka ho no da bi e din di Akwasi Awuah nti sa din na ye de to akola no eno na be da ne so a se din ne be sesa ye ufo ni mienu oba na be ma ne no o betima me din na tuma sesa ba me no so far say yakasa akola ne de Akwasi Awuah no Akwasi Awuah ye to na aka ho e di fufuro bi ameka because no o de be school o de be ndi bia yes e din na aka ho enti wo na so oba ne di bi frɛ akola no baka akola no wonde sa di sei na me de to no nti ni di ano no me da sipi Mr. Bobie eden na de sa de ne ba Ediema edisa de ne ba ne se on se ebu a wona oyire ne ti ho nyina no onyima akwala na akwala ne da ne yem no ebetimi aba se problems beba ofie ebi kra na be ma na dwuma kofom ne bia na sikasem kra ne adare no nti onim so oba ne timi bo na adwemu pose sa
ya menyem no wa ama misika yie ama ma nhwe akwala ni yie nti akwala no kra no me wona me de no betu obi foforo asemo ya ameka ebisi ewa awarefo bi a na omo efie bi mu na ntokwa no komu a na ye aden a oba ne se onyem ye no be ma na nhwe ni yie wa ama ni sika eni ebuza ne se na aden na be ma no ama sika se bia na adwuma se na be ma ne se madwuma ekọ osia ansi wadwuma call for ma nhwe akwala ni ye ni de mea ma peduani adi anase ma hwa akwala wo no de mea na wo se metu ni di ya kan bia oba no so nti ase ya tu dina no oba no so ato foforo wo be ma no tu oba ni din akwala ni din so bobi mesrebo unyi ni se so oba ye sa na che so kire se enye be ma no ba no no kwasem kwasem o kwan bi so be ma to akwala din no oba no kasa ma sesa na oba ni timi nya bold akasa akwala no mempe edina ade ma no na ube komo no ne be ma foforo na nyem no wo no no kwasem ba wa change din na be ma ne de to no wa change na di ono ani din akoya akwala no be set di aba kofa din foforo ya se be ma na ona no wo ye no ama ni din so on fanto no to ade ato no nje asama aje se da ehu yie papa asunka de minim ni se oba ani be ma ware tena sena mo wo ba akwala ba ye be ma dia o ye be ma na de ba no to akwala ye ma men kasem ba ko kasem bi sesia oba ne bere ma ware ya be ma na ware ya oba nware cause oba nye be ma ho ade oba nye be ma ho ade nti be ma na ko ware oba yes akwa te se ka antonipa nipa na toka enti ka ni control e wo nipa so nipa na control ka enti oba onye be ma ho ade o ti ase barama ana ware oba enti aka ware nia e barama oba dia ka se okwa ware ase o ti ase oba ware no ade no ko nti me baba no okwa aware ase abesere no free ni maame ne papa wa ba ware no anye wasere wansere wa ba ware no okwa awade ase nti nya ba ma no oba na ware ne ma ye ba ma ana ware oba o ti ase fa nti to aso na nti sani ma we de nyamianum nukure ni esai ni ma bebre je se eba mu a the problems bebre na eba ebi wa ba ma on pekasa no waye din e free hoko no wa fa no ho adwene there is nkola na nyodia hafa wa adwene say because ya mu ati azeze ya change e ba no nti o say ye hwe ni ye I say a shiny ye pa was sad, no. A ba a bear dia. Nti ya walk while I was a bear man a tunity. And your ban also tunity. I was a bear man a tunity, or quite be so. And a dear bear man a panel. Or ban one no gin home. No, the atu. So no gin one, uni right, no gin home. Or no one knew who. Bearman, between Bearman, a cop. At the friend on a cow. What you say? The dear Yamedi Ma, Isaac, and Abraham 5. What you say? The dear Yamedi Ma Ishmael, Abraham 5. Ketura Manadi, Abraham and 2 million. What you say? Bible Muno. Apart from Benjamin, and Anama make us what tipping to obey from Ben Oni, Nana Papa's no. The friend Benjamin also near the friend. And the Obani didn't touch you to me. Oh, said the city. Them some time and inti. Me pasa, means me with them. Now me born a tofa. Adiaba kwa, first question. Na me kabi bisa mentiase. Senne. Oba warefo,
entimi ne nase enye baako wetemase mentiase matrase adwene ho ana me susu obi timi ne esidan na na yere na ka tsanse dan na wusi amame na wusi amame so dem se wusi amame dia kama mentie so wusi amu abusu anso kama mentie oti ase se wusi dan wie complete wie na mutu komwa oti ase obetimi aka cho so me hia o mame wa ono wasi amano so what we say this here fine obi wo ha say ono oba ne mame ba owura kitchen oba konu onu nkwam otimitira fufu aseka nane one baba na betwitwa sika FM 89.5 oti ase obetimi abade bi a ofie obi ofa ne kwa but wo ma me die so wo ba ma no ma me ba wo so tena sedin ne anu aduane serve no ane samo no wi akoko ni ja samo a o wa asem o wa asem oti ase so o maniska mu odua asem waba enu na matras ti amasese ne mahuni se enu ma bi koso ye pensu a enye na moment starting to say number 1 the kofa we nyina ba number 1 aya barema o sai na busua kire oba okoware no the first starting FM 89.5 barema o sai na busua kire oba okoware no ebi ane maame bi ya ne bone ebi aware a oba na ne maame mpene so what you say enke ye between ono ene ne maame but otimi katra ne yire say aware na me be ware kura na me maame nya de be mpene so nti akofa wotaya no se sa ani ummem umfemu ade enso nya de enko barima namno esoso wakana busuamu asem ekira ne yere number 2 wama ware ye no ninua obo na tirimodin so ye oba so ye bema ninua no ompa na asem no waka akira no me sister we de hwani ye oye bayifo you are creating big problem. What can I mention? You are creating big problem. Oh, you don't know. Oh, no, biada. Oh, no, Mameda. First starting, no. Number 2. Terminity. Number 2. And no man, abano. I akwadufo. Akwadro. Ni maami na nim se ne ba ne mo ne ho moden ni maami di onim se ne ba no o ya kwadwofo ni ne baba ne secret enti oba ne professor ni maami mo mba ba ware onum asini ni kunu maami what you say it's right there. What you say? So, oh, my badia, or the very seriousness. My one dear. Said you, Miss Nuadiane, said you, Miss Brafo, said you, Miss Buau, or Baba, said you,
se to to ne oma obeteke me maame nso de onimu dada enti oba obeboame ama ni o mafie gugu ho nyina wasesa ya de ban asi what you say one no sakete no o kire ne se de si ya ade but wo maame ba de wo so no nso kire ne se wo yo ba ya tete no ana o kreke nso a enkreke what you say ento ya na se bo be ma no we wa dun se chinchina che Obama na ba I was say grow GC na be boy de bem what you say obedunna ene ya obetu kwan obedunna ene ya obeyare obedunna ene ya obaso dae so na no be the Bible me what you say fridge mani miem obaye ni o ma bi keka pona twim kire se so ma me yo ba nyansafo a obawo se ba ma bai masi what you say ebio se obano ama me ba oba pa se ono ne betena se di nkomo se de ope na wa count wa ma be maame no de essence oye oba ne maame ntino nkomo anya sa wo maame bebie wani am wa hunu ni sinto a owom what did you make nase enti yaya time ya ware no number 1 a man asempa na me catch o minu ma de akwadro wodi say awarefo bebere tadu ya ni di wa bonten wasi bebe mitimi akoto fried rice abra no this am what do you if I'm saying what you say o ma ye djuma o bangi come here say obi so jano o so jano nya de ketwa ati etwamba bo so miensa wo ma art film movies on bi wo kro so jano se wo no anu aduane adi no enti onim o hane manta abi asensene ne maame be otimi sisani nyina onim ne banu na kwadwuro oti ase ona ye na ye ko waro no ye hwe body or to or hips or so wa menana wo ento ono ba no o be wo o ma ya de nso kaneno na manu uware na obesom suma busua no ya tete no ya nyano enti ahoho ba se 1000 ne bebe fie wa obeso a certain lady bi misado baba ne baba bi the friend mercy ga no o so de yem fra no pa just wow twene se ko jwa ho what you say sani power o ware on fa sana se ba de bay e be fio obetumi asom no maso na ka se oh betina eni hosa ya ware boire proper ya ware pump crop house girl asetrane se wonim adeye onim se ya wawarefo bi sesi amekase ya wama wanchi fo sini omai ena be sini kunu pants bed sheet wonim ya
Number 3. Obuoni hobio. Respect. The fear of God in you. Humbleness in you. What is here? In you. Muntieni ye. Obuoni hobio. Obuoni ho. Omu wo brahma na waware ho no. No obu abusia. What did I make you answer? Ne ma me ko aba. Na sembisi na ma me be kan bi ma wo brahma no a. Oba hwiafo no so atete bia ma na ma no. Efisa ma me na nkasa no. No ya bad man no wo na tikos onko wa. Oba na no si wodanyamia. What you say? Enti samasta dia me kafa sa dia we ho. Samasta dia. Enai ye pensu aware gu papa. What you say? E gu papa. Ni nyina ne se so nu ma me bu boss yi. Ye wo mama bi wo ho. Sebi impreduas. Also the same thing. Also the same thing. A masu awanimu. What I say? Or don't know what fast for. The year no one in him come up. Obinya da judge na fonso. Anyone no any mammy. I didn't come about 3 hours. One of the year in trans in him come up. Or lack communication. You were mama baby subai no. So Obama Obama sikano the baba chabon tinshuni. Into some your bar. Let me say with 3 more dinner mammy. Now, Oba and some more bushia, me busasa or turn a bushia. I'm more barno. What is here? Or turn a bushia more barno. On Cabusian was some pet. A bill. Ni nsati adana ni tirimu adana ni yamu anano e wo fie obaje di se be ma bi ware wo ba se wonyem no na wo ba na bre ko banyina onfa no ho obekọ ne maame ho akodidi ne maame ho obekọ akodidi o ba na ware fo ni wayi 150 and now 50 no dia to fie. Ente me yo ba ma me me mpo asem da. Wo so wo ba na tikwa se ko na de oyira no ano ko dibi. O ti asia. Ye wo so bi wo ho a. Ye boss. Ine kreti. Ente sa ya mama no ye nhunu se wa ware. Communication between when wo yere. Plan and you want to hear it. When you say Obama be okra, ni ma me na tunifo. Obaso man yiri sika ya adwuma no akosusu ho atena ma ne ma me say eh. Na wajimi sa. Wajimi sa. When you buy your child school fees buy 1 to me antua. Na you to sika gu anase de hwefi. Wajimi sa. Enu nti so na wo bie no wajai. Enti se ekoba no oba ni behunu se wo bie store no ama wonu ya ba no dia o ka se wo ye masa won no omo da. Enti I was saying you your mistakes your pains you your mistakes near your corrections na boy my warrior ya worry say na timitim and you say your manu aya basasa your manu aya say a discussion. Me person the 5 minutes after. Now so chira wadwen. Don't go point so. I don't know.